World Mission Church of God hi April ni som ni pariat sang kha zakwa somruk pali khan an sang hong chuan South Korea a adina atira chuan Busan khuwa adin ania anuwa khovel mun sang sanga adar tana he kauran hian an sang hong hi Isua Krista local le na Davida lal thutleng chungchang Bible mulok tu le muchuak tu ni ilan ngaya kauran dang tam berim pathian ni Sunday an serlain an ni chuan in rin ni sabat chuan sera Christmas an mangai lova tin cross tu hian an tan omzia aom ve lo wangin Christian sa khozinga sang berle danglam ber ani meka Calvary changkan san le kalsan zok tu kausan an ni ti na ni berchu an thurin lai pui pakhatatan kan unaw UPC te rindan ang hian Trinity pomlo le ringlo an ni ya khovel hun za som sari panga ate kauran sang sari zariat chuang an nei to a member million level an oma social le volunteer work UN le sarkar sang le tang kopin an thok ho na sa le a he kauran hi kauran dang Christian Council of Korea le National Council of Churches in Korea te chuan an zirtir na awangin Paul danglam ang hia langa jin an soisel na sa thin le a World Mission Society Church of God hi kauran dang Presbyterian tele Baptist Catholic tel laka hian an danglam na atam hle a chung zinga alang sar zol te chu God the Mother anti mai pathian nu anti nu pathian hi kausan dangin pa pathian chau an pom la yin an ni chuan jangil ja hi in kausan an mani kauran bi ka chuan God the Mother nu pathian niangai hi an danglam na lian ber ania he an pathian nu hi zirtir na hi World Mission Society Church of God Bultan tu an sang hong athi nu kumsang kha zakwa somriat panga atanga intran ania an sang hong akha kumsang kha zakwa somriat panga khan aborala ama chuan he kautan hi ama chau kha lali suwa Krista local le na ring tu ania nu pathian zirtir na hi adam lai chuan akal pui ngai lovani aboral nu hian kautan kha athen a inthena atam zok chuan throi tu thar an neya jangil ja lolan na a an sang hong aboral nu hian anupui emo atho pui nai tak jangil ja chu nu pathian heavenly mother le Jerusalem thar ani thuan puang chuak tan ta ni anni soidan chuan an sang hong akha pa pathian ani agim ama thlop tu nu pathian om ve ngei turani ti chu an ngai dan le du dan ani bur maya chu miata na an Bible chang in ngana po Genesis bung kha chang som ni paruk le som ni pasari a kan an puyin mihring isiamang u ti thuwa hian pathian hi pakhat aya tam pa le nu an ni turani an ti ngai dan an neya tin Galatia bung li chang som ni paru chunglam Jerusalem ero chu azale nani chu keini nu kan nu ani ti hi jangkil ja i soina ni inan pombok thupuan bung som ni pani chang som pasari a tharau le mau chuan local ro an ti a ti hi pa tharau le mau nu soina a an ngai bo an sang hong adam laya thuziak then khata chuan nu pathian emo mother god omve tur thu hi an lo nial to na sa thin nia soyani a chuwawin koran in then ma atangin he zirtir na hi an pom ve lovani an sang hong azirtir na kal ni idan ngaya an du lo le a chuwaga chuak ta pon ni cross le Christmas an man lo chan berpo hi cross chu milem anga an ngaya an biak ina cross an tar ve lova soipo an soi ngai meu lo tin Christmas po December ni som ni panga ni hi ni pathian pian cham ani awangin an lom ve ngai lova chung te ai chuan ku chi sang pasari an mang thina chung te chu hun thuma then le an ni a Passover kal len kut hei hi an kut poimo berani a sual ngai dam na chatuan nun na le chiat na la ka him na thutiam anga ngai ani a Krista tuara hriat reng na na man thinani heng ba ka an kut nei chu Isua thole na hriat reng na kut te tharau thiang nim chan ni kut te sim na tura to torot fuak hun te le sual ngai dam na ni te le bok te kut te an ni a bok te kut hi an kut hunung berle tharau lam bu lak khom hun atan man thin ani bok heng an kut zong hi Leviticus bungsom ni pathuma in ngat ni in an sang hong an aron von thar le vek
angin an ngai ani tin anin khom lain meichia chuan lukhum an khum ngei turani ya mipa ero chuan engma an khum turani lo thung pathian pakhata minung pathum omrin na trinity chungchanga pa pathian le tharau thiang him hi pathian pakhat ming sang le in lar dan sanga langni inan poma tun hun hi tharau thiang him hunani ti im an sang hong a mingin an tong trai thinani heng an thurin sang te awang hian ko ran tam tak chuan Christian dik taka an pom lova heng an kalphung le thurin mak le danglam tak te awang hian ramthen khata chuan World Vision Society Church of God thi sarkar lamin an an rem tilova an thurin le an thil ti dana wangin khap an to bo Vietnam sarkar chuan an ko ran hi rampuma akhap to a cultural norms an bo chia ni in soyin national solidarity atiche ni nan ngaya kumsang ni le som pariat atang khan unreligious activities te an lo endik na sa to a an assistant khatepo an lo la to boka Vietnam hian an ramdan nuaya insiak lu du lo te hi apom lo fo thinani Russia rama po an missionary activity chen khachu illegal religious activities anganga in an shrek to a South Korean citizen pakhat an hruai tu zingami chu poisa choitir ani to bok South Korea rama ve thung chuan sarkar official lamin an do dal lova zalen takin an sa khuwa a an thil ti tur sang an kalpui theya ramdang Vietnam le Russia te angin sarkar official angin an khau bur lova ma se do dal na le soisel na chu an tok ve na sa le thung abi takin Christian ko randang South Korea a Christian Polian tak Christian Council of Korea te Presbyterian Church of Korea le ecumenical organization te chuan an ko ran hi an zirtirna an sang hong le jangil ja te pathian nia an ngai awangin heretical group Paul penga an ngaya an soisel na sa thin le ni chutiang an ni mek lain an sarkar lamero chuan an volunteer work le social service environment protection le disaster relief le thil danga te awangin an ko ran hi fak an lo le thunga kumsang ni le som panga khan South Korea sarkar atangin presidential citation hial an lo dong to bokani hei hian an ram mi pui ta na an theina hlan a positive contribution an theizia an lan tirani hetianga kaushan bakle danglam zedanglam dakmai Christian Paul chunga hi khovel tam taka chuan makti ni ba se khovel mun sanga anin zar phan thunga an thang ve viau bok ani hetiang kauran dangle rin dan dang hi khovel mun sanga po pol dang tam tak an lo bok ani